Sanibonani emakhaya ngibingelela ogogo omkhulu baba nomama intombi nezinsizwa emakhaya. Lo okhulumayo Anele Mthembu inyanga yasemkhomazi inyanga yase-Alexander bafowethu. Lapha bafowethu ngithe anginimeme nginibonise ivelaphi yami, nginibonise ukuthi kulomsebenzi wobunyanga, kulomsebenzi wobungoma, lo msebenzi wokulapha, kulomsebenzi omkhulu kangaka ngawuthathaphi, lo msebenzi ubuyaphi, lo msebenzi waqhamuka kanjani, lo msebenzi wakheke kanjani ukuthi uzofike kulesigaba lesokiso. Ngithe-ke anginimeme, uLucifer uthe akanimeme anibonise bakwethu ukuthi umsebenzi awusebenzayo uphumaphi, walandwa kanjani ukuze belaye khona uLucifer namhlanje ufike kanjani. Ngithe anginimeme-ke bafowethu namhlanje nginazise ukuthi impande engibuya kiyo isebenza kanjani, impande engibuya kiyo ilapha kanjani, impande engibuya kiyo uma yenza imigidi yenza kanjani. Ngisemgidini-ke lapha komunye wogogo okhishwayo, ugogo obethwasa lapha empandeni yethu. Zihlangene-ke izangoma, bahlangene nezinyanga kuzokhishwa ugogo bakwethu lapha eMpumalanga. Ngithe-ke bakwethu anginimeme nikwazi ukuthi nani niyibonele, nikwazi ukuthi nilibone iqiniso lomsebenzi bafowethu engiwenzayo. Umsebenzi-ke bafowethu engiwenzayo ujule ngendlela eyisimanga ngoba abantu bafowethu banezinto abayikhulumayo eziningi kodwa imisebenzi yabo ingabonakali. Ngifuna ukukhuluma ngento ebambekayo, ngifuna ukukhuluma ngento ebonakalayo. Ngilapha emgidini-ke namhlanje bafowethu, akuyiwo amanga akuyukhohlisa uma sikhuluma njengezinye izinyanga ukuthi umsebenzi wethongo la siwuthathe khona siwuthathe kanjani, sibuyaphi nomsebenzi. Njengoba niyibonela-ke bafowethu nani kuhlangene bafowethu, ihlangene inyanga, kuhlangene ogogo, kuhlangene umkhulu bazokhipha ingane yethongo ukuthi iphumeke isebenze bafowethu, umsebenzi wayibonakala. Nyaka kushintshwa isimo baba somuntu omnyama ngoba abantu bafowethu esikutholayo ukuthi balibalekela ithongo, abantu balibalekela idlozi, abafuna ukulamukela ukhiye womuntu bafowethu. Ngisho ngabe kuthi ufunde kangakanani, ukhiye womuntu uyithongo bafowethu. Bakhona ofakazi bayakwazi lokho ukuthi bayithintile izinto, bazenza izinto zesilungu kodwa izinto zabo ayilungi, into zabo ayikhanyi bafowethu. Ngikhuthaza kakhulu intsha, ngikhuthaza kakhulu abantu abasebancane ukuthi lokhu bafowethu esikwenzayo namhlanje abakuphakamela, abakukhuthalele ngoba kuyinto bafowethu ethinta kakhulu impilo yomuntu, kuyinto kakhulu ethinta umsamo womuntu, kuyinto kakhulu ethinta impilo nje uqobo lomuntu ngoba uma uhlulekile ukuthinta ithongo, wahluleka ukuthinta isidalwa, into zakho khehla noma uzenza ayikwazi ukuthi zibe nempumelelo phambili. Ngithe-ke bafowethu anginibonise umsebenzi wethongo le bafowethu. Angifuni ukukhuluma ngento bafowethu ekude, ngikhuluma ngento elapha phambi kwami, ngikhuluma ngento esifikile nayi bafowethu, nayi nginikezwe omunye wabantu engibalaphayo bafowethu. Uma ngikhuluma ukuthi into yenhlanhla ngiyiphethe, uma ngikhuluma ukuthi into ezoshintsha impilo yomuntu ngiyiphethe, ngisuke ngikhuluma ngento enje bafowethu. Kuningi kuseza bafowethu, kusekuncane lokhu. Angifuni ukukhuluma kakhulu, angiphikisani nezinye izinyanga, angiqophisani nezinye izinyanga, angichomi, ningathi ngiyachoma. Ngizama ukunitshengisa ukuthi lento engiyiphethe ikhona, lento engiyiphethe angesabi futhi angixolisi ngalokho. Insizwe ezisebenzayo ezaziyo ukuthi ifunani, insizwe mayiphuma ihambe yosebenza bayazi abafowethu abafikayo kimi. Uma uzazi ukuthi usebenza umsebenzi bafowethu ohambisana nemali phakathi, ohambisana nokuthi mawuphumile ubuye nemali, woza kimi baba ngikusize ngikukhuphula, angesaba ngixolisi futhi ngalokho. Ningacabanga ukuthi mhlawumbe ngizovuka kusasa ngixolisi. Umsebenzi wami ngiyawenza futhi laba abazama ukungisabisa wangisabisi baba, ngesabi mina. Ngithe ngenza umsebenzi, ngifuna ukubonisa ufakazi, hayi ukuthi mhlawumbe ngikhuluma ngento engisacabanga ukuyenza bafowethu-ke. Lapha esikutholile masilekhe silapha abantu bengicela ukuthi abayeke ukuthi mabeza kimi umuntu azocinga. Uma uza kimi zazi ukuthi ufunani, ungezi kimi usazocinga ukuthi yini mhlawumbe oyifunayo. Uma ufike enyangeni uyasho ukuthi nanka amandla enginawo, nakho engikufunayo, bese inyanga ikwakhela into ezohambisana nawe ngoba angeke bafowethu, ngeke musana ukwenza futhi lokho niyakwenza kakhulu ukuthi ufike kimi ufuna ukuthi ngikuxoxele ngazo zonke izinto engizenzayo. Akusikho kwakho lokho, wena zana kimi ungitshela ukuthi ufunani ngikwenzele lento oyifunayo. Niliphakamela ithongo nilazi ukuthi ithongo liyinto ephilayo. Ngiyabonga kakhulu kuleyo ndawo. Ngicela ukuthi-ke abantu baqhubeke bafone
uLucifer khona, udokotela wena omkhulu khona. Ngihambe bafowethu ngitholakale eGoli ngama weekend, ngihambe ngitholakale nasekhaya phakathi nezinsuku, ngoba kunohlelo noma kunesikhala esikhulu esiqhamuka kakhulu kubantu engibalaphayo. Kuyinto ke ngisazihlela, umuntu akangifonele konke lokho uzokuzwa ngami. Ungayithatheli izinqumo zokuthi ugibele uze kimi, usuka ezweni elikude uthi mawufika uthola ukuthi angikho, ngifonele, fone wenze appointment uzokwazi ukuthi ungithole. Sibonge kakhulu ke kuleyo ndawo, abantu abaphile.